Zašto zvanični Ubuntu Linux ne bi trebao biti distribucija za Linux početnike? Naime, primijetio sam da se na društvenoj mreži Facebook, posebice na grupama Linux Community, Linux Users, često puta preporučuje Ubuntu Linux kao distribucija za početnike, a ja vam kažem da je to jako pogrešno. Jedan od glavnih razloga je i činjenica da je kompanija Canonical, kompanija koja stoji i razvija Ubuntu Linux od 2004. godine, okrenula razvoj Ubuntu Linuxa posljednjih nekoliko godina u jednom sasvim drugačijem smjeru i odvukla ga ka enterprise rješenjima nego distribucije koja je nekad važila, distribucija ili Linux za ljudska bića. Čuveni moto kompanije Canonical za Ubuntu je važno Ubuntu Linux, Linux for human beings. Da Ubuntu Linux više nije distribucija ili Linux za ljudska bića, bilo je vidljivo i sa Ubuntuom 12.04.15 Pangolion, kada su se pojavila Amazonove aplikacije, Amazon AWS i Amazon Shop, gdje su određeni portali pisali da je u pitanju špijunski softver, gdje ste imali mogućnost da kupujete Amazonove proizvode preko Ubuntuovog HUD-a ili head-up display. To se dakle moglo isključiti, naravno aplikacija se mogla isključiti, mogla se ukloniti, a već tada je bilo jasno kako Canonical zaista, da tako kažemo, šuruje sa nekim trećim kompanijama, pokušava integrirati neke treće strane, dakle servise, alate u Linux distribuciju koja nekada važila za najpopularniju Linux distribuciju u svijetu Linuxa. Ako sad svratimo na distrovač, vidjet ćemo da Ubuntu Linux zauzima 6. mjesto po popularnosti ili ranku. Na vrhu je Emacs Linux, na 5. mjestu je Popos, 4. je Mint, 3. je Manjaro, 2. Endeavoros, Emacs Linux. Distrovač je popularni portal koji dakle zlistava Linux distribucije po njihovoj popularnosti, a na ovoj listi nekih stotinu distribucija možete pogledati koje su to ostale Linux distribucije upotrebi među korisnicima. Dakle, još jedan put pitanje zašto Ubuntu Linux ne bi trebao biti distribucija za Linux početnike i činjenica da je ova distribucija sada sa svojim novim izdanjima ipak orijentirana nešto naprednim iskusnim Linux korisnicima i namijenjena je sa raspadom CentOS-a, čuvene Linux distribucije koja je bila namijenjena za servere, preporučena i namijenjena za Linux servere. Kao što sam dakle rekao, sada Canonical nudi neka enterprise rješenja, OpenStack, Kubernetes, Internet of Things i Support and Services, ali ukoliko shvatimo da download page, vidjet ćemo Ubuntu Server, Ubuntu for IoT i Ubuntu Cloud. Dakle, evo čuveni Amazon AWS servisa i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ova sada distribucija više nije distra za Linux početnike, sada je ovo distribucija koja je namijenjena isključivo Linux profesionalcima, naprednim Linux korisnicima, sistem administratorima i ono što se tradicionalno naziva DevOps. Dakle, nemojte me pogrešno shvatiti, ja sam sa Ubuntu Linuxom 11.10 Lady Cocktail započeo svoju avanturu u svijetu Linuxa koja traje već 10 godina, iako sada već aktualno se pripremam za Linux sistem administratora. Bila je to moja omiljena distribucija nekoliko godina dok dakle nisam kasnije prešao na Ubuntu Mate, jedan od zvaničnih Ubuntuovih derivata koji je tako reći pokazao najljepše strane Linuxa i pružio mi neko od najljepših Linux iskustava do sada. Dakle, ovaj video prilog koji dakle, upravo slušate i gledate nastao je na Ubuntu Linuxu 20.04 Focal Fossa Mate. Vi dalje možete preuzeti zvanični Ubuntu Linux za desktop
ovo zelenom ovdje što je označeno, preporučeno 20.04 LTS, u pitanju je long term support izdanje koje ima petogodišnju podršku od kompanije Canonical za sve nove sigurnosne zakrpe, aplikacije, ažuriranja, dogradnje. Tako da ukoliko imate moderni hardware, pogotovo moderni hardware 2012 pa ne više, a želite instalirati Ubuntu Linux za, ne znam, dizajn, video editing, development, onda svakako preporuka. Ako ste pak Linux početnik, a tražite Linux distribuciju s kojom ćete početi učiti Linux, da to bude distribucija kao ulazna karta u svijet Linuxa, onda definitivno razmotrite neke od Ubuntu derivata koji su izlistani vamo dole. Bilo to Ubuntu, Ubuntu Buggy, Ubuntu Kulin, Made, Studio, Xubuntu. Ubuntu je skraćen za Light Ubuntu, Kubuntu nemojte razmatrati ako imate hardware 10-12 godina star, jer je u pitanju distribucija koja dolazi sa KDE Plasma radnim okruženjem površine, tako da je to ipak distribucija namjena za moderni hardware. 4 GB rama minimalno, Intel i3, i5, dakle procesor. Ubuntu Mate definitivno distribucija koju bi se trebali razmotriti ako ste Linux početnik, obzirom da pruža ISO za stariji hardware, podršku 32-bitnog hardvera, minimalne sistemske zahtjeve 1 do 2 GB rama i naravno za moderni hardware, to se pretpostavljam da znate 4 GB, 8 GB pa naviše. Ovo je bilo pitanje zašto zvanični Ubuntu Linux ne bi trebao biti Linux distribucija za početnike. Ostalo možete čuti kroz video prilog koju Linux distribuciju odabrati kao Linux početnik.